Football Titi part zanga somkuana ngai thavele don ta ila Women's Super League mechelam football a hian season thar zo atangin team tel antipung dona tuna hian team in el hi som pahni ni mekin hetiang hian season thara ankal chhun zom dona sangni somni paruk somni pasari season atangin team tel hi som palia antipung don ani Women's Super League hi English football a mechelik sang berania hein elna a khel team zong hian mechelamin elna FA Cup le League Cup an khel tela ache thazual ten Champions League an khel bok thin ani hein elna hi sangni som pakhat atang kha nei tanania lotling ber hi Chelsea meche team ni in tumriat an champion towa Arsenal tumthum champion toin Liverpool tumni an champion towa Manchester City tum khat champion ve to bokin club dang champion an la omlo thungani Italian club Salernitana hian season manzo ta kha an mang thalawa Serie A atanga an tlak nuwa Serie B atang po tlanghiam le theidin hmuna an ding zuya relegation playoff khel ngaya omin Sampdoria nen relegation playoff an khela first leg a Sampdoria hi semi final chak tuna hian second leg khelma bakin an oma atlom zok Serie C a an tladon ani hetiang kara hian Salernitana hian second leg an khel hun tur hi ti khotlai an duwa thunei tu te hna son an dil ti khotlai son an du na chan chu Sampdoria team le coaching staff te food poisoning awanga damdoi ina admit an ni wangani ei in lama thil thalo an tona wangin harsan na an toka hetiang ani awang hian full team in training po an nei theilawa an tan tlak a hnai zual pha an din mun hi an tan a harsa hleya an match khel turla match poimo top ani boxi chu wang chuan in khel hun son hlat an rot ta top mai ani Jose Mourinho hi African player ngai sang mang thiam lotlin puitu ania African player te top level footballer an lan sar zual tan na po Mourinho lo lan atangin ani tin a soi thei hial ome chutiang khop chuan Portuguese manager ro pui hian African player te chhor tlak zia tangkai thei zia alantira a hlotlin na kailon poimo berber anni ani hi ama komtu ten zona zotin African national team emo African club emo kai hruai tumna kai hruai chakna inayem ti in an zota Mourinho hian changin Africa a hi chuan coaching lam ti tur chuan ram ming lambi kanei theilawa club ming lambi po kanei theilo ram ming pakhat kalamani chuan ramdang nol na le hoisan na zalo na ang hialin midang tan ari thei palang Africa hi ti tak na nun nei tu ania football khovela hian talent nei tha football culture thatak omna ani engram po eng club po project mumal tak neya local anom phot chuan kain hong emang keima tan chuan du ber thlan lamani lova ti tak na lam zok hi ani ati Jose Mourinho hian African team ain kol hre lova ma se du athlang du thak lo ti vui nei adu lo wang ani bera chuti rual chuan ti tak na neya lotlin ngei tumtan chuan ain hong reng thung Mourinho le Africa hi chu lak hran thei lo tluka inzom nget ania thisena inzom na nei hau si lova chung khat kan ti angmaya in nerem anni Pep Guardiola hian kumsang ni pakwa dai to khan tunlai football khovel hian achang chuan min ti lungai thin tunang laia chuan no panglam cher puitlin ain player ming lian lak lu hi antin zon lian to zoka chu chuan min ti lungai hle thin yuti machanga lak tur omreng lain striker rapan maktadoi somngaman engwangin nge lei angai atiani kha Pep hian kumsang ni pakwa kha chuan sumtam taksenga player lei chulti na anei lova ama tina thin tu achang zok hial thin ni in soima sela voina chuan Pep Guardiola hi manager sum mang tam tak ani meka kumsom panga chungin euro maktadoi sangkhat amang tling dai to ani player po paun maktadoi zachuang man ala lut nual towa paun maktadoi zaman te thlengin ala lut ahun tir lama angai dan le ache chui dan hi ain kal chiang hle ma se Pep hian adai zau zela athu soi khan bel chian adol loti amu chuak po ani mai thei sum amang tam hlea ma se a hlotlin pui hle thung angai dan masa a bet tlatin sum mang tlem hle ta sela a hlotling thawangem enge in ngai dan
tuna FIFA Club World Cup an khelna USA a hian khua alumin ni asahle ani ome Atletico Madrid le PSG in machon tum khan Atletico Madrid player in lanzinga Marcos Llorente atela ani hian in khel zoa soin asat zia kha arab thlak jok thil ni thei ni point ka shelo ka ke zungchang te kha anavek thei hiala ka ketin te kha anatel ka khel thalei thei lova ka top san thei chuang lo boka ma se atira tangin khatiang kha mi zongzong in kan tonga chuan lam aom love ka soi sel ran lo bok ati ani kha me cha khan Celsius degree samthum pakhal noya anin khela ma se khowab lutuk lum sa huam kha Lorente hi chuan sheom ati hle ma se midang point antuar ve veka chuan lama ka mang du big lo tin sheom ti ma sela chuan lama amang du big thak lo tuna US national team mi palam kai shwai tu hi Tottenham PSG le Chelsea te po kai shwai to tu Mauricio Pochettino ania ani hian kumsani somni pali September thla atangin US national team hi akai shwaya tun thleng hian match som pakhat khelpui toin tumruk an chaka tumnga an tlom draw an nei mi lavani match som pakhada hian player po a en chin na sa hlea player somnga panga loi amang tling der to USA hian na kumsani somni paruk FIFA World Cup thleng Pochettino hi contract an zia puya World Cup a che thatlawin US team akai shwai zel lo angong do na chumi ma po chuan an result azirin in then thei an ni ma se tun thleng hi chuan an boruak ala thari viawa hetiang hi ni ma sela Pochettino hian US player te hi thu khal tak hrilin player te chu match an khel du le du lo thlang thei an ni lo thu a hril hetiang thu a hril na chan chu AC Milan player Christian Pulisic USA hian friendly match tum ni an khel tura kovin Pulisic hian ha dam alo thlang jok peka ti chuan US points squata anda lo zui hemi awang hian Pochettino hi alom lo hlea player te hnena chiang fek fokin a hril ta ani FIFA Club World Cup khelmeka in lan team samthum pahni zinga professional club nilo omchun semi professional club omchun Auckland City team hi Belchiang lok te ang he team Auckland City FC hi New Zealand club tha an nia an nickname chu The Navy Blues City ti ani kumsang ni pali February thla din ve chau niin kum ina kum somni pakhat mel an mu ve chawa an lano pang hle ma se New Zealand a in elna sang Premiership a tum som pani champion toin championship winner tumriat an ni to boka henga hian champion ngun ber an nia club lo tling ber an ni an omna tuam tu FIFA nuaya Confederation chu OFC hiania Oceania Football Confederation niin he Confederation nuaya in elna OFC Club Championship le OFC Champions League a hian Auckland City hi lotling ber niin tumsom pathum lai an champion towa chutiang ani awang chuan New Zealand le OFC huam chunga Auckland City hi an lian fala an lotling fa hlea aro pui ber an ni ma se khovel mundang abikin Europe tenen chuan anin thlauna alana sa hlea chumi lan chen na chu Europa club ro pui ber po ni lo Bayern Munich in sisong fai te mewin all samseta an sop shep kha ani Auckland City hi an squata omzong te hlut na bel khom hi Paul Makadwei li angvela chu tania professional club po ani phak lo awangin an squad hlut na po hi asang theilo shim ani professional team anni lo na chan pakhat chu anram New Zealand hian azir lo wangania New Zealand hian professional league an bua sai theilowa chu wangin anram club tha pani Wellington Phoenix le Auckland City te phei hi chuan Australian League an khel ta dai ani ma se Australian League kentel AFC nuaya in elna an khel thei chuang lova New Zealand club an nia wangin OFC nuaya in elna an khela chutiang chuan AFC nuaya om Australia rama in khelin OFC nuaya in elna an khel tel boka tuilai rapin tun thleng hian an om pha te po ati theyang chu Auckland City player te hi professional footballer pa ngai ang an nilova part-time footballer ani deuh fura office lama na thok manager te samsiam thin te industry le factory a thok te zirtir tu zirlai real estate agent ti te an ni nok mai tun tuma FIFA Club World Cup in elna an khela po hian
an na thona atanga lo lalawa chola unpaid leave kan ti angchi an om chewa chol la theilo anom ve boka chuba ka chuan chol phal lo anom ve le bok football khela lo nei lo ai chuan tia mani ezon na ngai poimo ta te an ni awangin heng chol ve theilo te hi an dem om hran lawani chuwangin tuna FIFA Club World Cup a hian an team pa ngai squad a player an nei sa an kim lawani chutiang vel chu an nia khovel huwa poa top club Bayern Munich tan kha chuan insum lo phei chuan sisom faya sopkha thil om tak ani Auckland City player te tan hi chuan football hi nuam ti wanga khel napa ngai pia lama inti hlimna tui em awanga khel ve mai ang chau ania chuti chunga hetiang an thleng thei hi an fak om tak zet ani an team captain chungchang big hi bel talokila Auckland City FC a an team captain Mario Illich hi a izon na ber chu salesperson niin supermarket a athoka azor ber chu Coca-Cola ani ama hian soin nitin jingdar nga anun phung mu mal nei tanin jima darkar khat hun ka manga tichuan daria ta tran turin ka na thona mun ka pan le thina tlaidar nga ma in zo man ram ka tum thin tichuan khopum paltlangin team training a katel vele thei thina daruka team training kan nei tan thina ni khelmola darkar nei hun kan manga tichuan ina ka ho chau thin ati football tui tak tak te hi chuan rem chang an nei hi hau tak le po ni sela an bo pel phal thin lo ani ber hi Cristiano Ronaldo hian goal a khungin alom na thin khovel thiat lo tak anei chu siu ti thin hian nia lom dan china zirin a thluk po hi adang lam thei ome kan thluk dan hi ngai thatu te lama tangin adik fam kim che lo kan ti ni poin lo hre thiam ta ila gol khung zo lima lomna tak tak ril ru atanga soinen chuan a thluk hi ain ang thei chi ari lawani he thil hi Ronaldo chin chiana pakhat ani meka hei hi aom zia hrelo po kan om nual mai theye Ronaldo hian hemi chungchang hi ti hian a soi to ni kha alan dan chuan khovel puma hian he kati dan hi athang zela midangin anlo ti ve thin ka mu te hian nuam katia infiam na danga anlo ti ve live video te po mi ten min thon thina naupang te thlengin anlo ti ve zel arau pui kati hemi omzia hi chu est na animaya thil satlia mai ni in langma sela keima chuan thil chak takani atira tak kha chuan si ti in kasoya est ang thin le chu Real Madrid ka omlai khan ani USA a Chelsea kan ma chon tumin ka manga khati lai khan he ka golom dan hi engtia lo thleng ngot nge ka sabik lo gol ka khunga ti chuan alo lang ve top mai ani thilpa ngaya ka ngaya khamia tang khan kati ta fo boka min tran tu te point an lo chi ka ngaya Cristiano siu anti ni mai te hian ka hra thina mi ten keima a thu soinon on nan an mang ani ta bere acha katia ka chun zom zelang ati ani kha Ronaldo hi Portuguese ania a gol khung alom thin siu ti hi yes ti na mai ania ma se ama hi chuan mani inti phurna ama chok phur zual theitu ani awangin a hlu dang dai hle mishing te hian thil chin than kan nei thina ain ang vek lo then khat chu kan chin chan thatak ani theya then khat ero Ronaldo ang dewa abul tan na lai tak hriat manglo engtia lo chuak nge ti soi hlei thei lo te po ani ve thina chu ba ka chuan mi in an chin than te hi mi zong tan a hlu lem lawa ma se aching tu te tan ero a hlu thina ni Cristiano Ronaldo siu ero football khovel ta na luphak atling ati thei ome English Premier League club Bournemouth chuan left back thar an nei ta a ama a an lak lu tur thu tarlan thin France defender Adrian Trafford kumsom ni pathum mi France club ren satangin paul maktadwe sompali seng thei turin an la luta kum nga dai contract an zia pui transfer fee hi atira paul maktadwe som pakhat point pali an pe a chumi nuwa add-on skaltlanga impact thei turin paul maktadwe thum anda telbok hei baga hian sell on close a Orange le Bournemouth hian thudel kil nein Bournemouth hian Trafford hi an shalani chuan an shalna atanga 10% rent sian an changdon ani Crystal Palace chuan Dutch club lian PSV atangin Walter Benitez an la lut dona Argentina goalkeeper hi kumsam thum pahnih mi niin PSV a contract amang zo dona
chuwang chuan free transfer in Crystal Palace hian an la lut dawn ani Nizan Khan FIFA Club World Cup in elna khelchhun zawm ania hein elna hian Flamengo Brazil Club in Tunisian club tha ES Tunis sini final nea de Arrascaeta mangi minisom pasarina Flamengo hian ma hruain minisom sarina Luis Araújo ana khungbela Brazil club hian sini faya chakin point thum an hlo chuak ani Argentina club tha Boca Junior le Portuguese club tha Benfica in machona goal aluta goal ni veve khungin anin ne tok he matcha hian Boca Junior hian sini faya ma hroi masain minisom ni pakhana Miguel Morentiel mangin man hruaya minisom ni pasarina Rodrigo Bataglia mangin an khungbela ma se Benfica hian first half additional time ma Argentina player Di Maria penalty goal mangin an sipuran su thena second half top la minisom riat palina Nicolas Otamendi Argentina player vekin Benfica tan khungbelin an sipura su zawa goal ni veve khungin team pahni te hi anin ne to kani he matcha hian red card pathum phorania Boca Junior player Ender Herrera Manchester United midfielder thin red card manga no chuaniin George Figal po no chua ania Benfica player Andrea Belotti Italy striker no chua ani bok in khel danga English Premier League club Chelsea in Los Angeles MLS club sini final nea mipui sing sari sang khat lena stadium a hian in khel en tu ero antlem leya mipui sing ni sang ni za somthum pasari chawin stadium chunga in khel an en ani he matcha hian Chelsea tan mini somthum palina Nicholas Jackson a siam sakatangin Pedro Neto an goal ma hruaya khunga second half un top lam mini somsari pakwana a bench atanga lut an striker thar Liam Delap siam sakatangin Enzo Fernandez an Chelsea goal nina akhunga Blues hian sin hi fain Los Angeles hian nea point thum an hlo chuak ani Nizan ve khan UEFA Euro Under 19 Championship in elna khelchhun zawm niin Denmark Under 19 team in singa fain Montenegro Under 19 team an sopa Spain Under 19 team in goal thum goal khatin Romania Under 19 team an ne bok ani zanina in elna te hi khelchhun zawm le turania Under 19 European Championship a hian Darsri le chanveya Norway le Netherlands anin machonanga Darsom le chanveya Germany le England anin machon don bok Under 21 European Championship in elna pol zanina an khelchhun zawm ve le dona Darko le chanveya match ni khelin France le Poland Georgia le Portugal anin machonanga Darsom pani le chanveya Romania le Slovakia Spain le Italy te anin machon don bok ani FIFA Club World Cup in elna pol zanina khelchhun zawm turania naktuk jinglam thlengin an khelchhun zawm le dona Darko le chanveya Fluminense le Borussia Dortmund anin machonanga zanlai pel Darsom pani le chanveya River Plate le Urawa Red Diamonds anin machon dona South American team tha River Plate hian Asian team tha an machon don ani jingdar thum le chanveya Ulsan Hyundai le Mamelodi Sundowns te anin machon dona jingdaruk le chanveya Monterrey le Inter Milan te anin machon don bok transfer thuleng lam ngai thlak chhun zom don ta ila BBC in transfer thuleng atarlan atang hian bultran ta ila heta hian the Sun in atarlan danin English Premier League club Everton chuan Manchester City atangin Kyle Walker laklu antuma kum khat dai contract si muin Kyle Walker hian Everton hi zom RMT ni in antar langani Sky Sports in tar langin Brentford Cameroon forward kum somni pangami Brian Mbeumo hi Manchester United le Tottenham ten anin chu chhun zom zela ma se Mbeumo hian Brentford ta ama kai shwe thin tu Tottenham kai shwe tu nita Thomas Frank ain Manchester United zom athlang zoka Ruben Amorim hnuaya khel hi a on zok ni in atar langani Telegraph in tar langin Newcastle chuan Brighton atangin Brazil forward João Pedro laklu antum chhun zom zela ani baka hian Sporting atangin Ivory Coast center back kum somni pakhat mi Usman Diamonde Newcastle hian laklu antum chhun zom bok Mirror in tar langin Juventus chuan Sporting striker Victor Gyökeres hi kum khata Paul Magdalene som pakhat lo tirin huamin laklu antuma Arsenal le Manchester United ten laklu antum mek hi Turin club lian hian senglu antum hle Sky Sports Germany in tar langin Arsenal Bayern Munich le Chelsea ten laklu antum Athletic Bilbao forward kum somni pani mi Nico Williams chu Barcelona in anchan mela ama hian Barcelona pan hi a hrelo ni in tarlan ania
ma se Barcelona hian sumle pai lama harsatna antok le mai theiti atar lang telani France chanchin buli kui pintar langin Tottenham chuan France club range atangin France striker kumsomni pathum mi Arnaud Calimendo laklu antum Sky Sports intar langin Manchester United chuan Frankfurt atangin Hugo Ekitike kumsomni pani mi France striker hi laklu antum hlea andor chunzom zela ma se a khelmek na Frankfurt ne na hian deal na anla thelut lavani Dasan intar langin Napoli chuan Manchester United atangin Argentine forward Alejandro Garnacho laklu antum chunzom zel Napoli hian Garnacho hi anchang talawani chuan English midfielder kumsomni pakomi Manchester City player ni Meg Jack Grealish lam hi an hoido ni in tarlan ani boka ma se Italian champion Napoli hian pound magtadwe somli panga aya tam an mangthiang lo ni in tarlan ani Italian chanchin buten tar langin AC Milan le Napoli te chuan Liverpool atangin Darwin Nunez laklu antum hlea kumsomni pangami hi pound magtadwe somnga pakhat bor vela laklu theitura ngai ani Times in tar langin Atletico Madrid chuan Aston Villa atangin France fullback kumsamthum pakhat mi Lucas Digne laklu antuma ma se Liverpool left back Andy Robertson hi laklu tum masaka nayin kumsamthum pakhat mi Scottish defender hi anlalu theilawani chuan Lucas Digne hi laklu antum don ani France chanchin bulian ten tar langin Chelsea chuan Lyon atangin Belgium forward Malik Fofana laklu antuma andor tantoa Nottingham Forest point Malik Fofana hi laklu antum ve mek bokani Spanish chanchin bulian ten tar langin Barcelona chuan German goalkeeper Ter Stegen kumsamthum pathum mi Turkish club Galatasaray in laklu tuma andil na anlo nol saka Barcelona hian Ter Stegen hi mantlom taka chuatir antum bik lavani Spanish chanchin bulian ten tar langin Athletic Bilbao Marseille Arsenal Aston Villa Inter Milan le Napoli te chuan Al Nassr Spanish defender kumsamthum pakhat mi Emerick Laporte laklu antuma an zui mek code offside in tar langin Liverpool chuan Manchester United Chelsea le Newcastle ten laklu antum mek Southampton England under 21 forward kumsom pakomi Tyler Dibling an be sei thar vele Fabrizio Romano tarlandan chuan Nico Williams Spanish forward hot tak hian Barcelona zom adua Barcelona po hian laklu tumin tran an kho zuya ma se Barca hian transfer antifel vat theidon lova hun an lamamo deuh don ani achan chu Nico Williams in release clause euro magtadwe somnga pariat aneya a release clause hi atlem lem lo awangin Barcelona hian sumle paya dan omsa an bo chelo na tura film khur taka malak an duwa chutiang tur chuan Nico Williams transfer hi ti hlotlin an tum mek ani Italian club Fiorentina chuan Manchester City striker thin Edin Dzeko anlalu dona athupungin inramna po an nei to ani Edin Dzeko hian Fenerbahce tana khel thina season thara ero Fiorentina kor a hathung don Edin Dzeko hian Fiorentina a hian season khata euro magtadwai khat point panga atanga magtadwai khat point pariat vel a hlo tura ngai ani Liverpool in German playmaker sumtam tak senga anlak lu tur Florian Wirtz hian a club thar tur Liverpool a hian zirtom ni lo om tura hian medical test anei don ta a medical test hi apal tlang ani chuan Liverpool nen hian ziakin contract anda to don ani Real Madrid hian an player nei sa zingami Ibrahim Diaz hi thlun nge tumin contract tharan zora contract hi an ziak nai ni in tarlan ani team le player te hian inrem na athupungin an nei towa Ibrahim Diaz hian Real Madrid a hian chamzel turin ziakin contract hi ada nai to ani Ole khatichin kha tun tuma football Titi kan ngai thak the chin chu nile photro se